Bakwethu, siyathokoza ukudibana njalo kuleli viki. Sixoxa ngendaba zeBhayibhili kuhlelo Buza Ibhayibhili likuphendule. Ikhamba labanali bami ababili, mfundisi OP lo mfundisi uCK. Bafundisi, siyalamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lethu lwana liviki Buza Ibhayibhili likuphendule. Okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lethu lwale iviki. Okhulumayo ngumfundisi uOP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Lami igama ngumfundisi uS Ndlovu. Inombolo zocingo kaziguqukanga abalaleli 0718444196 ku WhatsApp 0718444196 078 6204000 balaleli lamhlanje sishukana le ndaba ezindaba sesitshintshile amagiya labafundisi bami lapha. Bafundisi, sikhangela indaba yomthetho. Sifuna ukuthi abalaleli bakubambe bafundise ukuthi sikhuluma ngemthetho eli-10. EBhayibhilini balelithi umthetho siyavumelana bana liyabonakala kanengi ukwenzela ukuthi abalaleli bangalahleki. Sikhuluma ngendaba yemthetho eli-10. Siza kugida phezukwayo kwesikhathi eside kakhulu siyicubungule. Kwalamhlanje vumani balaleli sizame ukubana siyendlalele lindaba. Umbuzo wokuqala ngokuthi kuyini kanti yona leyo mthetho eli-10? Sikhuluma ngani lapha? Siyabonga. Imithetho eli-10 iveza isimilo sikaNkulunkulu. Njalo imithetho eli-10 iyisisekelo sikahulumende kaNkulunkulu. Njalo imithetho eli-10 iyisilinganiso sesimilo somuntu. Ngezinye indlela yelinganisa ukuthi umuntu wenze kuhle kumbe wenze kubi. So imithetho kaNkulunkulu. Singafunda eBhayibhilini ku-Exodus chapter 32. Kuhle ukuthi abalaleli bafunde isahluko sonke. Lo chapter 34 ka-Exodus. Yikho lapho esithola khona uMoses etshelwa uNkulunkulu ukuthi abaze izibhebhe zamatshe ezimbili. Senyuka esiye entabeni uSinayi esiyaphiwa imilayo kabani kaNkulunkulu. Yabhalwa nguNkulunkulu ngomunwe wakhe. So imithetho kaNkulunkulu eveza isimilo sikaNkulunkulu. Njalo yiyo futhi uNkulunkulu aza kuyisebenzisa ekwahlulelweni. So insika yombuso kaNkulunkulu imithetho eli-10. Siyabonga mfundisi ukubeka lesi sicelo ngendlela ebaluleke kangaka. Mhlawumbe singakadluli khonapho mfundisi. Singahle sithi mhlawumbe ungacithinta kancane ukuthi nxa isimilo sikaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu sitshone. Isimilo isibonelelo nje sikhuluma ngani? Siyabonga. Isibonelelo sikaNkulunkulu kumbe isibonelelo sesimilo sikaNkulunkulu singathi thina lokho uNkulunkulu ayikho khona. Ngezinye indlela uNkulunkulu into ayifisayo ukuthi thina sifuze yena ngezimilo zethu. Nxa sibala imithetho leyana siyabona ukuthi ufunani. Yena unjani. Ufisa izidalwa zakhe eziyithi zibe njani ukuze zifanele ukuyahlala embusweni kabani wakhe. Engxenye kungezela khona lapho mfundisi. Isimilo sikaNkulunkulu laso futhi siyasithola eBhayibhilini ukuthi nguye izolo, nguye namuhla, nguye kuze kube nini nanini. So nxa sisithi imithetho kaNkulunkulu iveza isimilo sikaNkulunkulu kuthi ukuthi kayiguquki ihlezi njalo. Njengoba uNkulunkulu engaguquki. NjengoMateyu singafunda futhi uMateyu 5 ivesi ngu17 lo 18. uJesu waveza imithetho kaNkulunkulu kayinjani? Kayiguquki. Njalo ngeke idiliswe. Siyabonga abafundi. Nxa sisendlalela kanje ngifuna abalaleli ukuthi wena thatha usiba lwakho uthathe lobo ubhala khona loba lugwalo uthathe leBhayibhili lakho ubhale phansi indinyana lezi abafundisi lapha abazichasisayo ngoba kuqhakathekile kakhulu. Ungavela usale sisuka uzalahleka kodwa ungahamba lathi awuzukulahleka. Ngibuze bafundisi ukuthi khona sikhuluma sisenze nje lapha imithetho le yaqalisa nini? Sitsho ukuthi nxa ukhuluma uthe ngo-Exodus 32. Intaba yeSinayi. Sebevela eGibhithe besiye eKhenani. Konke lapha umango wonke lokulani? Siyabonga mfundisi. Imithetho kaNkulunkulu njengoba ke sesifakile isisekelo sokuthi isimilo lesisekelo sikahulumende kaNkulunkulu. Kuthi ukuthi yayivele ikhona ekuqaliseni. Ungananzelela
uAdam lo Eva babekhulumisana loNkulunkulu ubuso ngobuso ebatshela okumele akwenze. Ngizafunda ke lapha eBhayibhelini kuGenesis 4 ivesi ngelika 6 lo 7 ukwenzela ukuthi sibone ukuthi labantwana baka Adam na Eva babeyazi imithetho kaNkulunkulu ngoba babeyitsheliwe. Ngenye indlela mfundisi ungakayikhatshana kulento wakwayibala lapha mbonani ngowakhuluma ngento okuthiwa ngesilungu i-oral. Kunjalo mfundisi. Ukuthi ukutshela ungabhalanga. Siyabonga mfundisi. So ke uGenesis 4 ivesi ngelika 6 lo 7 iBhayibheli lithi nona ke inkosi yathi kuKhayini uthukuthelani na wenyele ngani na angithi uba usenza kuhle uza kwamukela na kodwa uba ungenzi kuhle isono siyakucathamela ngasemnyango sikunxwanele kodwa umele ukusibusa. So ngamanye amazwi lapha uyamtshela uNkulunkulu ukuthi nxa usenza kuhle ulalela ulakho ukunqoba ngoba uNkulunkulu wayevele ephile imithetho yona le esenzela ukuthi yenze njani inqobe. Enye ivesi emuva ungakadluli khona abofundisi ukuthi uKhayini lapha nxa kusitsho njalo akakambulali uAbela kunjalo umfundisi wami kodwa kuthiwa isono siyaqoqoda. Kakasenzi. So ngenye indlela uNkulunkulu wasuzamtshela ukuthi isono siyaqoqoda engakwazi ukuthi isono kuyini. Kunjalo kungela mthetho. Kunjalo ngoba iBhayibheli lithi isono ikweqiwa komthetho. So ke kuthi ukuthi wayekhuluma ngento kanjani ayaziyo. Yesizama ukusekela ukuthi lanxa kwakungakabhalwa entabeni yaseSinayi ungakanikwa ikhodi esibhaliwe kunjalo mfundisi kodwa iOral babeyazi izimiso babezazi ubamba umlomo busaya phambi. Siyabonga ungaya kuGenesis 5 wehle uzananzelela ukuthi abantu bayizolo babephila iminyaka eminingi. Umuntu abone izizukulwane kuze kuyefika kwesizukulwane sesithumi. So wayesenelisa ukubatshela imithetho kaNkulunkulu ngomlomo njengoba ke njani injalo. Njengomethusela waphila iminyaka engu969 years. Kusitsho ukuthi isizukulwane sakuqala kwaze kwafika kwesizukulwane sesi9 wayebatshela ukuthi uNkulunkulu kuyini akukhangeleleyo. So ke ungagijima futhi uye kuGenesis 26 leyi ngizayibala ivesi ngelika 5 iyagcizelela futhi khonokho ithi ngoba uAbrahama walalela ilizwi lami wagcina amazwi ami lemilayo yami lezimiso zami lemithetho yami. Khonapho uGenesis 26 kasikafiki ngitsho la kuExodus 20 kodwa ke uNkulunkulu ukhuluma ngemilayo lezimiso lemithetho yakhe kuAbraham. Ngibona umcijo yacaca abafundisi ukuthi sisekela ukuthi umthetho wawuvela ukhona kunjalo. Ke sikhangeleni ukuthi khona engxanye kunye sesizaphinda kodwa ke yayiphiwelani yini injongo yomthetho. Siyabonga. Sizafunda lapha kuDeuteronomy 5 ivesi 29 ithi yona kungathi bangaba lenhliziyo enjalo insuku zonke ukuba bangesabi bagcine yonke imilayo yami ukuze kubalungele bona labantwana babo kuze kube nini. So uNkulunkulu lapha uthi yena ngabe siba lenhliziyo enjalo enhle emesabayo kumbe emkhonzayo legcina imilayo yakhe ukuze kube njani kube kuhle kithi labantwana bethu nini lanini. So lapha sibona injongo yomthetho kaNkulunkulu ukuthi waphiwelani waphiwela ukuze kube kuhle kithi lezimuli zethu. uNkulunkulu nkosi akukasise kuhle mfundisi ukuthi abantu nxa besithi kube kuhle kuyini enxa bezwa abanye ukuthi mina ngiyakuzwa kodwa njengoba omunye umuntu uthi kuba kuhle kuyini khona. Umthetho kaNkulunkulu uvikela thina uvikela mina uvikela wena ukuthi impilo yethu ihambe kuhle ngoba nxa ungakukhangela akula ndawo vele ungaphile kakuhle kungela mthetho. So umthetho kaNkulunkulu awuzange uzoncindezela abantu uzoncedisa ukuthi kube lokuhleleka emhlabeni le order nxa singakubeka ngesilungu ukuthi kuphileke kuhle. Umthetho nalo ungathola ukuthi ngabe abantu bayawugcina umthetho kaNkulunkulu ngabe vele kasidingi mapholisa lakho konke lokho ngoba ama principles izimiso zawo zonke ziyasincedisa vele ukuthi siphile singaxabani singalwi konke lokho yikuhle esibudinga. So uNkulunkulu wenzela ubuhle bethu
ukuthi alethe umthetho kalethanga umthetho ukuzoncindezela abantu. Uncedisa thina ngothando lwakhe. Asojogwele ensimbi. Hayi. Asojogwe. Ngiyindlela mfundisi lapha ekwendlaleleni ngizwa ukuthi umthetho kumele siukhangele ngelihlo elihle elothando. Singaboni njengento ezosihlupha. Isibonelo mhlawumbe khonapho ngikhumbula ubaba olemuli yakhe. Angithi ubaba uyatshela imuli yakhe ukuthi ngo6 libe selingikhaya. Ayisikho ukuthi ubaba kafuna ukubona abantwana begolisa. Uyakwazi ukuthi bangaba ngaphandle kwangikhaya ebusuku kule ngozi abanganjani abangahlangana nayo. Kodwa kwesinye isikhathi ngokungazwisisi abantwana bangathi umdala uyancindezela. Kodwa bengakwazi into lena inhle kubo lekusasa yabo. Kunjalo nxa sikhuluma umthetho kaNkulunkulu. Ngike ngaxoxa mfundisi lomunye kwenye indawo esikhuluma ngokuthi thina sakhula abanye kweminye imizi babehamba emaphathini. Hayi khona amaphathi ebusuku. Kodwa ngakithi lapho enzalwa khona sasingavunyelwa ukuya ephathini. Yes. Sasikubone ngazathi bayasicindezela abadala sifuna ukuyakholisa. Kodwa babekwazi ukuthi kakulanto enhle ezaphuma khona. Ukuyakhona phana. Siyabonga. Mbona ngani kuyacaca kakhulu. Singathi iqhakatheke kangakanani imithetho le ikakhulu sikhangela imithetho elishumi. Siyabonga mfundisi. Njengoba ke sisithi ukuthi imithetho elishumi. Ngifuna ukuthi ngikubeke ngalindlela ukuthi le imithetho elishumi isesigabeni ezimbili. Isigaba sakuqala sithola emthethweni wakuqala kuyefika emthethweni wesine. Isigaba lesi siveza ukuqhakatheka komthetho ekukhuliseni ubudlelwano bomuntu oyisidalwa loNkulunkulu ongumdali. Ubusuthatha ke umthetho wesihlanu siyafika kwechumi. Uzananzelela ukuthi imithetho le esesigabeni sesibili iveza ubudlelwano phakathi komuntu odaliweyo lomunye umuntu oyisidalwa. So ke imithetho le iqhakathekile ukuthi iyasinika ukuthi sibe lobudlelwano obuhle loNkulunkulu onguye umenzi wethu. Njalo labanye abantu esihlalelane labo. Ngifuna ke ukuthi ngigcizelele ngevesi etholakala kuMathewu 22 ivesi ngelika 37 ngiye kuma kwelika 40. Bambuza ke uJesu lapha ukuthi yipi imithetho eqhakathekileyo abesephendula ngalindlela vesi uMathewu 22 verse 37 uJesu wathi kuye wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke la ngomoya wakho wonke la ngengqondo yakho yonke. Nxa ngingema khonapho mfundisi uzananzelela ukuthi imithetho yona lana emine igoqelwe kulo umthetho okhulunywa nguJesu athe nguyiwo wakuqala. Ungayi kuvesi 38 ibisisithi yona ke yiwo lo umlayo omkhulu lo wokuqala verse 39. Owesibili ufana lawo uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. Kuleyo mlayo emibili kumiswe umlayo wonke labaprofeti. So ke uyaqeda lapha ke uJesu nxa egcizelela ngwakho umlomo ukuthi imithetho elishumi yikho lapho okumi khona imlayo yonke labaprofeti esivela ufunda ngabo zonke izenzo zabo nalokho kwakumele baphile beyikho khona sikuthola bekulandela imithetho kaNkulunkulu njengoba ke njalo. Mfundisi lapha ngenye indlela uthi uJesu uyayifinqa unjalo imithetho elishumi. Haleluya. Ngokuthi thanda uNkulunkulu wakho inhliziyo yakho yonke amandla akho lothanda umakhelwane wakho unjalo. Engikuthanda lapha ukuthi bakhona abathi bona imithetho elishumi iphelela kuTestament elidala. Ngifuna singene kakhulu kuyo leyo namhlanje. Sizangena kiyo kodwa ke ngithanda ukuthi sikunanzelele ukuthi lapho bali Testament elitsha. Umbuzo esifuna ukuthi siyisondele kiyo ngothi kambe izidalwa zingaphila yini? Usuku yikuphinda ingoma lokuyigcizelela ukuthi izwakale ukuthi izidalwa zingaphila yini kungela mthetho. Ake sithi ngabe kakula mthetho. Siyabo. Kungaphileka yini? Sinanzelela lapha ukuthi uGenesis chapter 1 verse 26 usiya ku28. IBhayibheli lithi uNkulunkulu wasesithi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Asifuze. Right. So umuntu wadalwa nguNkulunkulu ukuthi afuze ubani uNkulunkulu. Bese ngisithi yonke into elungiswayo
ile ndlela okumele igcinwe ngayo. Antu uyayibona indaba. Siyathenga ama TV, siyathenga izimota, kuyabe kulethwa i-user manual. Uvela akuswelakala. Ngeke kwenze kubhale. Nxa kuyimota ye-diesel ngeye-diesel. Ungaze uyifake ipetrol ukhuleke njani? Ayivela ingeke ihambe. Ngoba awusalandeli umthetho ofakiweyo ukuthi kusebenza njani. So uNkulunkulu yena umenzi wethu nguye. Ungumenzi wethu. So esenzile uyasinika imanuali yokuthi siphile njani ngoba nguyokwaziyo okusifaneleyo. Yikho ke umthetho kaNkulunkulu yimanuali yakhe. Indlela thina izidalwa zakhe okumele siphile ngayo. Antu uyayibona indaba. Akucabanga ukuthi wena ungathatha iTV yakho uthwe ilayithwa laphana wena uthi hayi mina kodwa ngikhethe ukungalayithi khona apha. Kodwa ngifuna leli button ile elingathi lingangikholisisa. Uyehlaba ibutton elingaso power button. Ayilayithi. Afuthi ungeke usolo oyilungisileyo ngoba oyilungisileyo kutshelile. So uze siphile kuhle thina. Kumele umthetho kaNkulunkulu ube khona. Siwulalele. Nxa singakele ukuwulalela asingeke siphile kuhle ngoba kasilandeli imanual kumbe umenzi wethu. Asilaya khona. Singakayigqiba bafundisi mina ngithanda ukuthi abalaleli lathi khona sike sikhangele sibili ukuthi asoze singene ngokujula namhlanje. Kodwa nxa sesiyilanda njalo sayingena kiyo ngokujula ukuthi into abathi ngesilungu yi-chaos. Kuthiwa yini isiphithiphithi ingxabangxoza. Nxa singacabanga ukuthi kungabi lo mthetho kuyaba lengxabangxoza. Kunjalo. Ukwabalisa mfundisi sixoxa phandle laphana ukuthi ake sithi thina emgwaqweni ukuthi ilo lalo kahambe ohlangothini afuna kulo. Kungaba njani? Antu uyayibona indaba. Ake sikucabanga ukuthi ezikolo ukuthi akula mphathi isikolo, akula sikhathi sokungena, akula sikhathi sokuphuma, kuzahamba njani? Even emzini yethu. Emzini yethu nxa kungathiwa khona la ngilo kenza kufunayo. Kukuthi kusela mduli uyangena loba ungangena ngegedini ofuna uyangena khwele phezulu. Laselizweni kulapha kuthi vela kula police, akula mthetho. Into zonke uyathatha. Okufunayo. Kumbe umfazi omunye umuntu yasithathela kula muntu okubuza. Kungaba njani? Mfundisi ukubeka kuhle khonapha siyaxoxa. Indlela esixoxa ngayo isifundo lesi sisiyafinyelela abalaleli. Sibafinyelela kuhle ngoba silandela imithetho ukuthi nxa kuxoxwa ukuze kuyefinyelela abalaleli kumele senze njani. Singayekela ukulandela leyo mithetho kakula lutho abangaluzwa abangaphinda bakholise. Siyabonga. Siyabonga abalaleli. Indaba lesiyayiqala namhlanje siyayiqala nqa. Kodwa ke sithemba ukuthi nxa siqhubeka layo lizayikholisa lizwisise. Kuvikela izayo sizahamba sikhangele umthetho ngamunye sihlube indlube ekhasini silethemba lokuthi sizaphathiseka. Okwalamhlanje sithanda ukulibonga ubana libe lathi kuhlelo Buza Ibhayibhili likuphendule. Inombolo zocingo 0718 444 196 0718 444 196. Nxa ulombuzo loba ukwengeza loba yini ofuna ukuthi uyazi ngeBhayibhili thumela khona lapho umbiko wakho. Nxa uchaya ucingo 078 620 4000 078 620 4000. Inkosi lomusa ibe lani. Sidibane njalo kuvikela izayo sikhathi esifana nayo endaweni efana nayo. Inkosi libusise. Siyabonga.